алейкум бинандагони азизу арҷманди телевизиони симои шаҳри Панҷакент. Нашри навбатии барномаи иттилоотии пайғом манзури шумост. санаи 17 майи соли равон дар ноҳияи Данқара асосгузори сулҳу ваҳдати миллӣ пешвои миллат президенти ҷумҳурии Тоҷикистон муҳтарам Эмомалӣ Раҳмон дар семинар машваратии ҷумҳуриявӣ ва мулоқот бо фаъолон дар бораи самтҳои рушди иҷтимоию иқтисодии кишвар аз ҷумла истифодаи самараноки обу замин, ислоҳи камбудиҳои ҷойдошта ва таъмини амнияти озуқаворӣ суханронӣ карда, нақшаю вазифаҳоро муайяну мушаххас карданд. пешвои муаззими миллат ҳушдор доданд ки аз рӯи маълумоти созмонҳои ҷаҳонии обу ҳавошиносӣ соли 2025 дар ҷаҳон гармтарин сол пешгӯӣ карда мешавад ва мо вазифадор ҳастем ки мардумро ба истеҳсолоти соҳаи кишоварзӣ бештар ҷалб намуда ҳар хонавода бояд барои 2 соли оянда маводи хӯроквориро захира намоянд. дар бораи семинар машварати ҷумҳуриявӣ тавассути ҳамаи шабакаҳои телевизион ва радиои мамлакат гузоришҳои мустақим пахш гардида хабарҳо ба нашр расида. сарвари давлат изҳор доштанд соли 2025 дар дунё соли гармтарин дар таърихи мушоҳидаҳо пешгӯӣ шудааст. тоҷикистону қирғизистон масъалаи аз нав барқарор кардани ҳаракати автобусҳо байни ду кишварро баррасӣ карданд. баргузории дави миллӣ ва марафони велосипедронӣ дар вилояти Суғд. роҳҳои маҳаллии шаҳри Панҷакент мунфарш карда мешаванд. бидавед ва солим бимонед. мохиён агро соҳиби ҷоиза гардид. тибқи арзёбии коршиносон соли 2025 дар дунё соли гармтарин дар таърихи мушоҳидаҳо пешгӯӣ шудааст. ин матлабро сарвари давлат пешвои миллат муҳтарам Эмомалӣ Раҳмон зимни суханронӣ дар семинар машварати ҷумҳуриявӣ бо роҳбарони вилоятҳо ва шаҳру ноҳияҳои мамлакат дар ноҳияи Данқара иброз намуданд. роҳбари давлат ҳамчунин таъкид намуданд ки соли равон бӯҳронҳои глобалию минтақавӣ шиддат гирифта, таъсири таҳримҳои иқтисодиву тиҷоратӣ, канда шудани занҷираҳои истеҳсолу интиқоли маҳсулот, баҳсу низоъҳо вобаста ба татбиқи боҷҳои гумрукӣ байни давлатҳо, болоравии нархи молу маҳсулот дар бозорҳои ҷаҳонӣ, бахусус нархи маҳсулоти мавриди ниёзи аввал, инчунин паёмадҳои тағйирёбии иқлим идома меёбанд. пешвои миллат вобаста ба паёмадҳои тағйирёбии иқлим афзуданд ки чунин омилҳо боиси мушкил шудани таъминоти аҳолии ҷаҳон бо озуқаворӣ мегарданд. ба таъкиди сарвари давлат ин равандҳо ба Тоҷикистон низ бетаъсир нестанд ва мо бояд барои пешгирӣ кардани оқибатҳои манфии онҳо ҳаматарафа омода бошем. мо бояд барои ҳифзи амнияти озуқаворӣ дар ҷумҳурӣ тамоми тадбирҳои заруриро андешида ҷиҳати кам кардани вобастагии бозори истеъмолӣ аз молу маҳсулоти воридотӣ аз ҳамаи имконияту захираҳои мавҷуда пурра ва самаранок истифода намоем. президенти ҷумҳурии Тоҷикистон дар робита ба ин паёмадҳо сохтору мақомоти дахлдор, соҳибкорону роҳбарони хоҷигоҳи деҳқонӣ ва кулли шаҳрвандони мамлакатро вазифадор карданд ки истифодаи самараноку сарфакоронаи обу замин, хусусан заминҳои назди ҳавлигӣ ва президентӣ васеъ ва ҳатман ба роҳ мондани кишти такрориро таъмин намоянд. барои мутобиқ гардидан ба паёмадҳои тағйирёбии иқлим, роҳбари давлат иброз намуданд ки сохтору мақомоти марбутаро зарур аст доир ба ҷорӣ намудани технологияҳои камасрафи обёрӣ, ҳифзи зироат аз касаливу ҳашароти зараррасон, рушди соҳаи тухмипарварӣ, ҳалли масъалаҳои экологӣ ва пешбурди таҳқиқоти илмӣ дар ин самтҳо тадбирҳои мушаххас андешанд. бори дигар таъкид менамоям ки танҳо бо саъю талоши ҳар сокини мамлакат ва дар навбати аввал роҳбарону кормандони соҳаи кишоварзӣ, хоҷагиҳои деҳқонӣ ва истифодаи самараноку оқилонаи захираҳои худӣ мо метавонем ба яке аз ҳадафҳои стратегии миллӣ, яъне ҳифзи амнияти озуқаворӣ, дастрасии аҳолӣ ба ғизои хушсифат ва баланд бардоштани сатҳи некуаҳволии мардуми мамлакат ноил гардем. афзуданд роҳбари давлат пешвои муаззими миллат муҳтарам Эмомалӣ Раҳмон. иттилоъ медиҳад Амид Ховар. идомаи барнома бахшида ба рӯзи ҷавонони Тоҷикистон дар шаҳри Панҷакент дави миллӣ ва марафони велосипедронӣ баргузор гардид. 18 майи соли ҷорӣ дар доираи моҳвораи ҷавонон дар шаҳри Панҷакент як чорабинии варзишии бошукӯҳ дави миллӣ ва марафони велосипедронӣ баргузор гардид ки
با اشتراک فعالانه ساکنان و محیط سازنده ورزشی روحی تازه بخشید. چاره‌بینی‌ها ورزشکاران، دانشجویان و خوانندگان، کارمندان کارخانه و تشکیلات‌ها و ساکنان فعال شهر گرم‌وجوشان آغاز نمودند. اشتراک وسیع جوانان و اهل جامعه نشان داد که ورزش در طرز حیات سالم مردم نقش مهم می‌بازد و روز تا روز موقع خود را در جامعه بیشتر می‌کند. رئیس شهر پنجکن عبدالخالق خالقزاده که خود نیز در پهلوی ساکنان فعالانه اشتراک نموده مسافه دور پیمود، با این اقدام خود پیام روح‌بلند کننده به جوانان و دوستداران ورزش رساند. پس از انجام دور رئیس شهر با سخنان صمیمی برآمد کرده از نقش کلیدی جوانان در رشد جامعه، سهم ورزش در سالمی ملت و توجه خاصی اساسگزار صلح و وحدت ملی پیشوای ملت پرزیدنت جمهوری تاجیکستان محترم امومعلی رحمان به جوانان و ساحه ورزش یادآور شد. ذکر گردید که محض با راهنمایی و پشتیبانی دائمی پیشوای ملت امروز جوانان در همه سمت‌های حیات اجتماعی و سیاسی و فرهنگی کشور نقش مؤثر دارند. برگزاری چنین چاره‌بینی‌های ورزشی محصول سیاستی دولتی جوانان میباشد که در محور آن تربیت نسل سالم، وطندوست و زیرک و سازنده قرار دارد. در انجام چاره‌بینی رئیس شهر تحفه‌ها و سپاسنامه‌ها را به غالبان سپرده آنها را برای زحمت و دستاوردهای شایسته‌شان تحسین نمود. این چاره‌بینی ورزشی بار دیگر نشان داد که شهر پنجکن در برابر تاریخ و فرهنگی بای امروزها به یک مرکز فعال ورزش و رشد اقتدار جوانان تبدیل یافته است. همکاری زیچ مقامات اجرایی محلی با جوانان و دستگیری همه‌جانبه پیشروی ملت عامل مهم تحکیم جامعه سالم و پیشرفته به حساب می رود. از طرف گروه ترغیباتی مرکز تشخیص منطقوی اگنتی تاجیک استاندارد شهر پنجکن وابسته به شرح و ایضاح قانون‌های ساحه ملاقات و صحبت‌ها ادامه دارند. با مقصد اجرای بندهای وابسته شده سفارش‌های پروتکلی агентии тоҷикстандарти назди ҳукумати ҷумҳурии тоҷикистон ҷиҳати шарҳу изоҳи қонунҳо регламентҳои техникӣ ба муносибати идҳои касбии меъёршиносон рӯзи ҷаҳонии метрология ва рӯзи кормандони соҳаи стандартизатсияи ҷумҳурии тоҷикистон гурӯҳи таблиғотии маркази ташхиси минтақавӣ агентии тоҷикстандарт дар шаҳри панҷакен силсилаи суҳбату мулоқот машваратҳои дастурдиҳиро бо маром идома мебахшанд. аъзои гурӯҳи таблиғотӣ сардори шӯъбаи нозироти савдо амонқулов шокир, сардори шӯъбаи ба меъёрдарории техникӣ ва стандартонӣ нурмаҳмадов алишер, мутахассиси иттилоотӣ, гурӯҳи хабарнигории телевизиони симо дар бозору фурӯшгоҳҳо, ошхонаю тарабхонаҳо, корхонаҳои саноатӣ, муассисаҳои таълимӣ бо тоҷирону фурӯшандаҳо, истеҳсолкунандагон, шаҳрвандон моҳияти талаботи қонунҳои регламентҳои техникии соҳаи стандартҳои давлатиро ки ҳадафи онҳо ҳимояи ҳуқуқи истеъмолкунандагон, таъмини сифати молу маҳсулот, риояи қоидаҳои савдо ва омили рушди соҳибкорӣ мебошад, тавзеҳ дода ҳамзамон аз онҳо даъват карданд ки дар самти омӯзишу иҷрои стратегияи давлатии муқовимат бо коррупсия дар ҷумҳурии тоҷикистон барои давраи то соли 2003 стратегияи муқовимат ба экстремизм ва терроризм дар ҷумҳурии тоҷикистон барои солҳои 2021 ва 2025 бо масъулияти ҷиддӣ саҳми худро гузоранд. дар бозори марказии шаҳри панҷакен зимни суҳбатҳои рӯбарӯ роҳбарияти бозор тоҷирону фурӯшандаҳо таъкид карданд ки бо тавсеяи мутахассисони марказ дар заминаи муқаррароти қонунҳо, регламентҳо, санадҳои меъёрии ҳуқуқӣ, соҳаи стандартҳои давлатӣ аз ҷумла бо либоси махсус, навистаҷоти сарисинагӣ, насби нақдномаҳо, истифодаи воситаҳои ченаки дақиқ, одобу муоширати нек бо харидорон тадбирҳои зарурӣ андешида шуд. ҳозир нархи асал дар панҷакен аз чанд сомонӣ то чанд сомонӣ? 80 то 120. аз рӯи сифат хоб алишер нурмаҳмадов ҳамин тоҷир ҳамин талаботҳоя иҷро карда истодем аз ҷиҳати масалан нарху чӣ хел масъале аз сар мекунем маҳсулота аз тамғагузори маҳсулот ҳамин асал табиӣ буда дар худи ҳамин минтақаи зарафшон парварида мешавад. Арӯ тамғагузори ба талаботот ҷавобгӯ ҳар замон
صفت محصولات این سوکا رو سنجیده میشه. چند سال بزرگ فعالیت میکنید؟ من 30 سال بودم. 30 سال بزرگ؟ 32 سال بودم. چه شرایط بزرگ با؟ شرایط بزرگ نه خدا باشد ارزانی آبادی همه چیز. من از تاجیکستان در پیشتون میگم و صحبت میکنم. آها البته. چه یاردم میکنم؟ یاردم مثلا گیریم ما هر وقت در خونه وای ما نمرش نوشته شرط نمره محصولات میبینم؟ ها میبینم ما چی میفروشید؟ زیره مرچ و قلم فرو میرن تخمی و کبوتری شوی توی هم خیلی فروشم با اومده واسه میبینن و مشورت میکنن هر مصلحت میکنه البته که هم نه درست نه شما از کار امینا راضی می؟ البته ما خدمت اینا برای مورد ذکر است که با اشتراکچان این ملاقات و صحبت ها جهت پیشگیری عمل های نامطلوب کورپسیونی، ظهورات خطرناک تروریسم و افراطگرایی، بیگانه پرستی، ترغیب زیرکی سیاسی، معلومات و مصلحت های لازمی پیشنهاد گردید. با گروه تبلیغاتی ضمن ملاقات صاحب ملکان و کارمندان آشخانه شاهرخ مغازه سرس تاکید کردند که برای به طلبات استانداردهای دولتی مطابق ساختن بیناها، تالارها، تعمیر و تجهیزاندن آنها با میز و کرسی، آشپزخانه مرتب، صفت بهتر نمودن خدمترسانی، راهبریت و متخصصان مرکز تشخیص منطقوی اگنتی تاجیکستاندارت شهر پنجکند مساعدت کردند. در جریان این چاره‌بینی‌های معرفتی و اطلاعاتی یک گروه سیاحان از شهر ولادیمیر فدراسیون روسیه که چند ساعت قبل وارد شهر باستانی پنجکند گردیدند و ما اطلاع دادند که از نخستین لحظه ها ما احساس کردیم که شهر باستانی پنجکند یک شهر آباد و زیباست و در آشخانه شاهرخ تمام امکانات ها برای مشتریان فراهم آورده شده است. در کارخانه استحصالی محصول که اساساً برای خوانندگان مؤسسه‌های تعلیمی لباس‌های مکتبی آماده می‌سازند، توجه راهبریت و چهوران اساساً به تامین اشیاء خام خوشصفت معیاری، دوختن لباس‌های شیرین و زیبا جلب گردید. سرور جمعیت دارای مسئولیتش محدود محصول اسدالله عنایتوف اظهار داشت که در اساس فرمایش مؤسسه‌های تعلیمی تا به امروز 100,000 عدد یعنی 30,000 مجموع لباس‌های مکتبی برای سال نو خوانش آماده می باشد. عین زمان در کارخانه 45 نفر دوزندگان به فعالیت استحصالی مشغول بوده. روزهای نزدیک به کارگاه نو کرته‌های مکتبی باز 15 نفر دوزندگان با جای کاری دائمی تامین می شوند. سرور کارخانه گفت که در زمینه توصیه‌های کارمندان مرکز تشخیص منطقوی اگنتی تاجیکستاندارت که شهر پنجکند متاع، رشته، دیگر اشیاء خام با صفت اساساً از جمهوری ترکیه خریداری می شود. اعضای گروه تبلیغاتی از راهبریت و چهوران دعوت کردند که در صورت آموزش و عملی سازی قانون و معیارهای مقرر شده امکانات‌های استحصالی گسترش بیابد. شماره فرمایشگران و مشتریان به مراتب زیاد می‌گردد. راهبریت بازار مرکزی، فروشگاه‌ها، کارگاه‌های صنعتی محصول به مأموریت اعضای گروه تبلیغاتی مرکز برای شرح و ایضاح قانون‌ها، استراتژی‌ها و پیشنهاد توصیه‌های سودمند سپاسگزاری کردند. فعالیت گروه تبلیغاتی ادامه دارد. گزارش عباس همراهزاده و شاه حسین صالحوف. گرمخانه موقعیان اگروی شهر پنجکند صاحب جایزه گردید. ادامه این موضوع در گزارش دیگری برنامه توجه نمایید. گرمخانه‌های زمانوی شرکتی موقعیان اگری شهر پنجکند در آزمون دستاوردهای برجسته در ساحه رشد تاجیکستان که در همکاری با شریکان رشد همساله برگزار می‌گردد صاحب جایزه شد. این جایزه 3-0 عنوان شده است برای دستاوردهای برجسته در رشد تاجیکستان برای تشکیلات‌های جامعه شهروندی و نمایندگان بخش خصوصی تأسیس شده است. شرکت موقعیان اگری از روی نامیناسیون محافظان آب در دایره استراتژی رشد اقتصادی سبز در تاجیکستان
дар байни 70 иштирокчии ин озмун ғолиб дониста шуда бо диплом ва мукофот қадрдонӣ карда шуд. Бояд гуфт ки гармхонаҳои ширкати Муғиён Агра дар масоҳати 1.5 гектар дар шаҳри Панҷакент ва ҷамоати деҳоти Муғиён бо сармоягузории соҳибкор Мурод Юсуфов бунёд шуда бо истифода аз технологияи пешрафта аз ҷумла обёрӣ ва ғизодиҳии қатрагӣ ба истеҳсоли помидор, будиринг, қулфинай, қаланфури булғор ва дигар сабзавот машғул аст. با افتخاری 84 سالگی زادروز شاعر خلقی تاجیکستان استاد لایق شیرالی در کتابخانه مرکزی شهر پنجکент محفل شعر تحت عنوان شاعر محبوب ملت دایر کردید. ҳамасола 20 май дар саросари тоҷикистон зодрузи шоири халқии тоҷикистон лоиқ шералӣ ҷашн гирифта мешавад. дар толори китобхонаи марказӣ ба ифтихори 84-солагии шоири халқии тоҷикистон лоиқ шералӣ маҳфили шеърхонӣ таҳти унвони шоири маҳбуби миллат бо иштироки китобдорон, хонандагони фаъоли китобхонаи марказӣ ва китобхона филиалҳои шаҳр баргузор гардид. дар маҳфил хонандагон аз ашъори лоиқ шеърҳо, ғазалҳо, рубоиҳоро бо маҳорати баланд қироат намуданд. бачагиям бекасу танҳо гузашт, бо дарафт бо хӯшачиниҳо гузашт, доман аст аз хӯшапур аз домани саҳро гузашт. ту монанди замин танҳо имода, ту монанди замин якто имода, заминро ҳар қадар чун мони меросӣ миёни ҳам басо тақсим кардам. замини сахти кӯҳистон дили нармам ато кардааст, дурустам ҳар ки мехоҳад хато андар хато кардааст. хоҳам ба ҳама роҳравон роҳи сафед, хоҳам ба ҳама шомравон субҳи умед, хоҳам ки ҳама барои дунё бошанд чун сабзами янҷои замину хуршед. шукр гӯям зиндагиро бо ҳама ширину талх, шукр гӯям зиндагиро бо ҳама неку бадаш, шукр гӯям қисматамро бо ҳарчи ҳасту нест, шукр гӯям бахтро бо омаду ноомадаш. ҳоло ки ман ҷавонам, дунё пур аз ҷавонист, ҳар ҷо ки по гузорам онҷо пур аз ҷавонист. ҷавонему хушиҳои ҷавониро намедодем, ба ёди зиндагониро намедонем, ба сай дил ташнагонӣ меҳрубониву навозишҳо, вале худ дилбариву меҳрубониро намедонем. аз ҷониби баромадкунандагон қайд гардид ки меҳри лоиқ ва муҳаббат ба шеъри баландпояи ӯ кайҳост ки марзи тоҷикистон ва дигар кишварҳои форсизабонро убур кардааст. бузургии устод лоиқ шералӣ дар он аст ки ашъори сурудааш ҳамагӣ ҳамнавои дили мардум, таъсирбахш ва хеле зиёд ширину равонанд. боз мехоҳам ки аз нав кӯдакиам нодон шавам, боз мехоҳам ки аз нав кӯдаки гирён шавам, бар сари зонуи модар боз бишинам даме, гирьяму хандам сарамро сила бинмояд ҳаме. чу аз модар ба дунё омадам ман, маро дар гаҳвора баста буданд, сари гаҳвораям биншаста ёрон бароям номи лоиқ ҷуста буданд. модарам мегуфт доим вақти хоб, хоб кун албатта бо паҳлӯи рост, он ҳама коре ки ният мекунӣ сар бикун бо қувваи бозуи рост. намеарзад барои молу мансаб бародарзодаро бифребад бародар, чу мо фарзанди кӯҳҳои баландем ба мо пастӣ намезебад бародар. аё модар, мадори ман ту будӣ, гули аввал баҳори ман ту будӣ, нахушкад чашмаи шеъру сурудам,
зибас сарчашмадори ман ту будӣ. ҳадафи чорабинӣ тарғиб ва ташвиқи осори пурғановати Лоиқ Шералӣ, баланд бардоштани завқи мутолиа дар байни хонандагон, инкишофи маърифати адабӣ дар ҷомеа мебошад. дар охир сармутахассиси китобхонаи марказӣ Ҷалилова чорабиниро ҷамъбаст намуда ба хонандагон барои иштирокашон дар ин маҳфил изҳори сипос намуд. гузориши Шодонаи Ҳамроҳ ва Шоҳусайн Солиҳов. сурудам шоиду меҳру вафову аҳду паймона таҳти чунин унвон дар муассисаи таҳсилоти миёнаи умумии рақами 3 шаҳри Панҷакент бахшида ба 115-солагии шоири халқии Тоҷикистон Боқӣ Раҳимзода маҳфили илмиву адабӣ баргузор кардид. дар толори муассисаи таҳсилоти миёнаи умумии рақами 3 ба муносибати 115-солагии шоири халқии Тоҷикистон барандаи ҷоизаи давлатӣ ба номи Аби Абдуллоҳи Рӯдакӣ Боқӣ Раҳимзода маҳфили илмиву адабӣ баргузор гардид. бояд зикр кард ки ин маҳфил бо иқдоми омӯзгори фанни забон ва адабиёти тоҷик Зарик ва Сурайё таҳти унвони сурудам шоиди меҳру вафову аҳду паймонам бо иштироки омӯзгорон ва хонандагони синфҳои 3А, 5А, 7Б ва 9Б баргузор шуд. Боқӣ Раҳимзода санаи 15 майи соли 1990 дар деҳаи Сорбоғи ноҳияи Ғарб рашти ҳозират таваллуд ёфтааст. соли 1931 дар омӯзишгоҳи омӯзгории Самарқанд таҳсил кардааст. баъдан дар мактабҳои ноҳияи Ғарб ҳамчун омӯзгор кору фаъолияти худро оғоз намуда, соли 1941 факултаи филологии донишкадаи давлатии омӯзгории Душанберо хатм намуд. ӯ иштирокчии ҷанги бузурги ватанӣ аст. аз соли 1948 мушовири ҷавонон эҷодкори Тоҷикистон будааст ва дар ин ҷабҳа корҳои шоёнеро ба сомон расонидааст. ӯ миёни мардум ҳамчун шоири суҳбаторо ва маҳфилоро эҳтироми хоса дорад. осораш лабрези ғояҳои олии ватандӯстиву интернатсионалӣ, дӯстиву равобити халқҳо, андешаҳои волои гуманистӣ буда, ашъори абиёти гуногунаш ҳамеша вирди забони хурду калон аст. бо бисёр нишону ифтихорномаҳои ҳукуматӣ сарфароз шудааст. барандаи ҷоизаи давлатии Тоҷикистон ба номи Аби Абдуллоҳи Рӯдакӣ, ҷоизаи камсамолии Ленини Тоҷикистон, соҳиби унвони фахрии шоири халқии Тоҷикистон ва ифтихорномаҳо сарфароз шудааст. ӯ 3 январи соли 1980 аз олам даргузашт. хонандагон аз ашъори Боқӣ Раҳимзода порчаҳои шеърӣ қироат намуданд. одоби гуфтугӯро ва карда пеши чашмам дунёи орзуро, суде барои мардум бахшанда бин амуро, дар роҳи бахтёбӣ маънои ҷустуҷӯро. зинро бузург ҳастӣ мисли падар муаллим, дар олами маонӣ ҳамроҳвар муаллим. дар гирду дори ҳастӣ гуфтӣ ки бо ҳунар шав, бар авҷ сар кашидӣ аз қаҳр бохабар шав, аз дониши замонат пайваста баҳравар шав, дар ҳифзи халқу кишвар фарзанди номвар шав. зинро бузург ҳастӣ мисли падар муаллим, дар олами маонӣ ҳамроҳвар муаллим. тақдири насли миллат бар зиммаи ту бор аст, зин бештар ба дунё дигар чӣ эътибор аст. омӯзгор онгаҳ мамнуну бахтиёр аст, шогирди бовафояш бар халқ ифтихор аст. зинро бузург ҳастӣ мисли падар муаллим, дар олами маонӣ ҳамроҳвар муаллим. саҳнача аз рӯзгори шоир аз ҷониби хонандагон намоиш дода шуд. очеш тамоми пахтаи саҳро аз они ту, ҳармоҳо мӯзи кори ту танҳо аз они ман, дар хона интизор нишастан аз они ман, лек баъди кор пухтани шуд бо аз они ту, он сояҳои форуму самхин аз они ман, кайфи сафои чидани тило аз они ту, шаб то ба рӯз хӯрдани хуфтан аз они ман, дар пахтазор роҳати фардо аз они ту, пул ёфтан барои мудоват аз они ту, харҷ давидану пулу ёфтан барои мудоват аз они ман, таърифи пахта ваъдаву шавқ аз они ман, иҷрои кори қавл планҳо аз они ту. очеш хонандагони синфҳои болоӣ бо як маҳорат
از اشعار استاد باقر رحیمزاده سرودها سراییده با رقصهای زیبا محفل علمی و ادبی را خیلی خاطرمان گذرانیدند. در برگزاری محفل علمی و ادبی سهم آموزگاران ورزیده مؤسسه تحصیلات میانی عمومی رقم 3 آموزگاران فن زبان و ادبیات تاجیک نور و ذوالخمار و زریک و سرایا خیلی نظررس است. گزارش دلشاده حلیمова و خیام جورایف. بینندگان گرامی، در همجا برنامه تلویزیونی پیغام به پایان میرسد. برای هر یک شما سلامتی را خواهانیم. خیر، تنیسیت و خانواده باشید.